toropo ga ena motlakase bagwebi ba tshwanela ke go tla ka maano a mangwe fela ga se bothata jwa Eskom John ke jwa seteišene se se potlana le go kgaoga ga megala ya metlakase mo bekeng e fetileng mme seno se bake gore go utswiwe megala ya metlakase mo diteišeneng dingwe mo toropong fela baagi ba mina ka nko e le nosi. The power has infected, it's because we have to now run our generators at a higher cost. I mean, it's costing us about 100 liters an hour. If you look at it, the new price of diesel, I mean, it's quite a heavy bill. It's just a shambles at the moment. We're not getting water at the moment. We have a truck running to go fetch water from other people. We've got boreholes. So we can survive over here. So it's a matter of survival at the moment. Ka fa go jelengwe baagi ga bana metsi ka ntlha ya tlhokego ya motlakase kwa didibeng dingwe. Ke na le bana ba 7 nako ngwa ba ye sekolong gona nonyana la washing ke gone re itlhatswang today ka re kopile metsi go tswa ko makgwe. Ya ke gona go America papa ka gore metsi ha yo le phakela le motlakase o tswile o seo. Ka makgwa ba mfounela ke barala ra ke na motlakase ha ke na metsi. Masepala o latofatsa ra kontraka yo dirang tiro mo toropong ya Lichtenburg. One of the contractors all in busy ka go implementa a water project we la khata a power cable as a result go ile ga feletsa go nna le fault ko the mini sub o ile ngwa feleletsa ile gore o dirile gore baagi ba rona ba mo Lichtenburg o ba motlakase o kgoreletsege mo area e leng around Lichtenburg. Masepala o tsweletse go baakanya megala ya metlakase eo e senyegileng fela go tla bonagala gore baagi le dikgwebo tseo di amegileng ba tla bona leng tlamelo ya motlakase. Zebulon Maine, SABC News, Lichtenburg.